muri aba ngaba yari yabwira ko akunda, kandi nta n'uwari wabimubwira ko amukunda, buri wese akurura iyishira. Mama Nicole rero akomeje gushigikira Chance, Nicole we akamushira mu bibazo akamutoteza. Ku rundi ruhande nanone Chance arimo gutuka Nicole ko ari igicucu, ari ikigoryi, nta bwenge agira, ko yisuzuguza, akisuzuguza ku muzamu kubera ko ari kubona nta bwenge afite, akabwira rero umuzamu ko nawe ari igicucu. Chance rero akomeje kugorana mw'uru rugo, akomeje kugora Nicole cyane kubera ko twamenye ko Nicole ari umwana mwiza. Rero bantu mukurikiye iyi season igeze ahantu haryoshye cyane, ariko kandi hanateye agahinda. Ndagira ngo mutwandikire muri comment mutubwire uko mubibona, mutubwire aho mubona igeze n'aho mubona yavuye, mutubwire itandukaniro muri kubibonamo. Mbibutsa gukanda subscribe mwe mutari mwayikanda, mbashimira mwe mwakanze subscribe, ndabashimiye cyane. Mbibutsa gukanda no like kugira ngo iyi video ibashe kugera kuri mwese, mukanasharinga, wowe uyikunze ugasharinga mugenzi wawe kugira ngo itamucika nawe akayumva akanayireba neza yitonze. Ndabashimiye rero mwebwe dukomeje kubana. Mbibutsa ko iyi ari filime nyarwanda Imbarutso y'agahinda, ikaba igeze kuri episode ya 12. Mbararikira rero kuzakurikira episode nshya ya 13 kugira ngo musobanukirwe neza gatanu ku kandi. Ciao ciao, turabakunda cyane. Hasta la vista.